Kansa gato. Gohesa. No. Kaza mpani tangazo. Hari akantu bari banyongoreye. Revera. Ngwino papa. Uyu mugabo. Araso gukora ubukwe leta. Arambwira. Revera ni naramukunze. Ninkinka i Burundi. Kai Burundi yani wacu. Tandukanye n'iri. None ni dusoka. Afite inka iri mu $70 z'amarundi. No, magana 700 y'amarundi. None garevera, ti none mushumba ubaye muhanye uyu mugabo. Tumushikirize mumbwirire ko mwaka muri mana mashigashasha. Niryo tangazo narifite. Kuko amasaha ntawuzoyage. Inkaga isivugwa kirikari. Siko kwiza. None mushumba uyu wacu n'umuhanye wawe. Ninka Burundi ni kwisigura. None giyonka mushikire sabwe kandi kese fanta tuyimwere akanwa kavuze inka tikazagarama. Siko imeze. Kandi ganaje abamwanzo bampare. Inzamwe kese bashaka ya kabiri. Alex yaravuze ngo ratera rubi. Iri tangazo mumvisha ribi. Aho vugaga sasa nishe conducteur ibindi byose naguma mba partage. Takibazo. Tuzamura ibiganza gatoya. Semena me. Tubenka bashaganye. Ntabwo dutinda. Turasengera ibintu bibiri. Turasengera ibihugu. Turasengera Kongo. Ariko ijambo rya mbere tugiye gufasha abavandimwe bari hariya hantu. Amen. Niko message yaje. Tugiye kubafasha. Ibintu by'amarekuru bigende bihagarara. Abaraswe mu byumve cyane. N'abavandimwe banyu. Tugiye kubahudumiya. Kino cyumweru twatangije. Apana kira cyumweru kindi. Kino cyumweru turimo. Muzumva amakuru meza. Zamura ibiganza. Reka Sabune agufashe gatopa. Sabune aratenze. Nagufashe gatoya. Ko yahunze senti cyane. Murakurano. Turangiza tu. Mande arikibazo kuza. Abanyade nibodawana bacunguwe n'amaraso ya
Imana himbazwe. Abavandimwe bashe, impamvu abakozi batatonze ku kazi uyu munsi cyangwa se impamvu bataje kuba iriya muri, impamvu batatonze ni uyu munsi wa none. Amen. Niko Umwuka yavuze. Impamvu batatonze batabakoresheje none ntibatonze ku kazi basibye. Impamvu basibye ni kino gitaramo. Tuzamura ibiganza. Mugende muzandike nimuva hano kubera ku munsi w'ejo kino cyumweru bamwe barakorerwa. Ni iminsi itatu. Iyi minsi itatu
guhera ku ejo kuwa kabiri kuzamura kandi uwo bahaye rekuru nk'uko yavuze ngo yabitunganyije. Tuzamura ibiganza yemwe, tuzamura ibiganza. Tugiye gusengera Kongo, tugiye gusengera iwacu. Hari amarejo 11 ariko yewe nk'uko yavuze ngo tumufashe gatoya, niko nk'uko yambwiye tugufashe gatoya mbere ko tuja muri amarejo 11 agize Kongo, tumufashe gatoya, niko nk'uko yambwiye. Tuvuga amen. Yambwiye ngo turasengera itazima. Yego arafashije, ni message y'amanyibutsa nibage gutanga. Nk'uko yavuze ngo turasengera ahantu habiri, turasengera no dusengera hakurya n'inyanja, niko nk'uko yambwiye. Nurangiza uzandike 35 jours, uzandike 35 jours, ariko uzandika mu kiganza, uzandika mu kiganza. Hari resultat zizavamo dupepura ibiganza yemwe, tubenka abashakanye ibiganza, tuzamura ibiganza. Alex arakoze kore ko ndo mushumba twe gusengera imitwaro bazana intebe bashira hano. Je ndi conducteur, intebe bashira hano hamutagira kwizera gutandukanye. Bw'umuntu yo kwandika agapapuro umuntu yozana ihuzu usibuza gusaba Bibiliya n'itatije mu mitwaro. Iyo ntebe ni ntoya bwana pasteur nawe no mushumba hano muri living yo church muhorana nta kibazo. Mushumba wese n'umushumba none ga kumwuka kubwira si ngombwa ngo berekwe, samo tuvuge ibyinshi tuba tubisengera gusa mu maguru, imitwaro myinshi zigendera mu maguru. Uwundi pasiteri nawe yaratanziye porogaramu kubera ko Samson niwe n'abandi bose kugira ngo bafate neza muzamure ukuntu mwasigira akanya, niko bambwiye. Samson ko yaratunye nawe iwacu online n'abandi Rabagirana, Olivier TV n'abandi ngo mubabise na kabiri na gatatu na kandi niko gitwaza avuze ngo na gatatu none mubabise maze duhudumiye kandi nituranza guduma imitwaro dusenga muvuga butumwa rya Reverend Imana ikomeze jyagure, Imana ikomeze mugire neza azambuke konda muri Kentucky. Ndi mukuvuga ngo nishika gutya zagutumira usi iwanje zasoza anniversaire kanisa zoba nashikiyemo, nzobwira umushumba ngo uyo bituruka byose nzotwara trake inzanyitwara 24 kandi ndakomeye ndi umuhinda kuzubona afite imbaraga zinyishe ngo mugisirimba nzogaragaza uko nshoboye ngo urusiriya twumve ko abantu bakongera kandi kumva Imana. Samana haleluya. Nuko uzobigerageza nuntangayo sawa zoshi ariko nutantangayo uzogerageza none imitwaro igiye kuza hano nimurangiza nango mushire hano nako duhudumiye asigaye Imana ikomeze yerekana sabune nacomeke. Kakurimbe kuza wakona yewe Gusenda kwaje urasubiza mana kuba nguwe neza. Kakurimbe kuza wakona yewe Gusenda kwaje urasubiza mana kuba nguwe neza. Amasi n'ibisubizo z'Uwiteka
Thank you.
Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ntekereje Imana. Ntekereje Imana numva ndahise. Bwana asifiwe. Yes. Yes. Sikangenza ngo numva Imana. Tandukanye nuko umuntu asa. Gusa numva ndanezera. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngiye gutera rasta zirindwi ku muntu. Kandi simuvuga. Ariko ziragufata. Kandi zirakugira akamaro. Ngomereza amaboko kuko nshoboza nawe umpibaraga. Umugisha wawe kuko utanga tamubabamo. Usenga kwaje kukugereho manurama yaje. Bwana asifiwe. Nyabi wina ngusengera kandi ndagusengera une fois pour toutes. Guhera none kuzogeza ikindi gihe hagararaho tere hararwa zirindwi kandi nubusheshe ndagurumira Imana irambwira ngo ngusengere ntacyo mvuze ariko ndagusengera Deta. wizere ndahekeje. Yes. Turagusengera tuzamu biganza Ha, pastor. sabu Dessa vez. Ozela. dutera haleluya kaba batera kwa shitani kuko hanta ari tihoroshe Ihoroshe. ariko Imana ambwa ngo no mugoroba Lewa dessa hari casa. ibintu bihinduka. Mere wefe. Bwana asifiwe. Kubera iki wewe? Kwa nini? Kubera ko amagambo kera atangiye. Kubera iki? Satani asaka tumia akili yako Até dessa vizuri vez. na ujue inanokupasa. Shetani anakupa mali, wewe simama jipange sawa. Bwana asifiwe. Bamwe babarye, Hallelujah. abandi basome, abandi batera anesthesi, Dessa casa. abandi baca inzira, Dessa vez. abandi Jiwe. bahagara mu mayira yose. Abo. Dukinge La vere dessa imbaraga vez. z'Imana zigaragara. Changement de way. Petit. Dutera haleluya. Costa. Bwana mwizina rya Yesu Utakatifu. imbaraga z'Imana zikomeye kandi zihebuye. Adila salabonda la kota. Kwingura papa Anzivalite. imbaraga zose zigaragare kandi ziganze. Sisi na jaya. Turagushimira ukoze kandi akabugaragara. Adila salabonda. Amen. Mana urakoze gusana imitwaro yose imbaraga z'Imana zigaragare kandi ziganze. Ubwiza bw'Imana bwitamurure ubushobozi bw'Imana ubeho none iteka ryose. Semene haleluya. Hallelujah. Sabu tonde muza mutware ibintu kandi mwizere ko Imana yakoze. Hanyuma sabe muzehe hatambuke sabira abantu umugisha amaturo yatanzwe bintu zose karibu muzehe niko ejo abanasiri bafite igitaramo kuri Agape no tuzaba turi twese muzitabe abarazwe bari batunya ngo mbabwire muri Kadeza ngo kuwa kane no muzose naho ni igitaramo nta madini nta itirije ejo tuzaba turi mu banasiri nakane kuri Kadeza na gatatu na gatatu na gatanu zo bari giterane ntituzaho kiri ariko ko turacitegura tuzocitaba ejo na kabiri abandi bazoje kwa Revera Sunzu aho bari kuri Gerizo nako tuzaba turi kuri Agape abandi batonde kuri Gerizo na gatatu ni kuri Pejeri na kane kuri Kadeza na gatanu ni giterane uzogitegura wese tuzomwitaba kuzogeza tuvuye kuri musozi karibu pastor gusenga aduhesha umugisha uratera haleluya utera imwe papa. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nifuje gutanga haleluya. Takibazo. Kubera ko Imana ari nziza. Odela. Tuzamura ibiganza yemwe.
Bwana asifiwe. Ndagukeneye kumamara nisho umugisha